In a powerful display of solidarity and celebration, Tipra Motha supporters gathered in the Hezamara constituency for a massive Thanksgiving rally dedicated to Bubagra Pradyot Manikya Debbarma. The event was graced by Minister Brishaketu Debbarma, EM Rabindra Debbarma and other members. Minister Debbarma emphasized that the breakthrough was achieved through the strategic intervention and vision of Bubagra Pradyot Manikya Debbarma, ensuring that the voices of the indigenous people are heard at the foundational level. Bubagra no hambai rally Chini Hezamara party Chini Chini or Motorcycle of Chini Khorang Yemno Chini Simna block committee Joto warriors of Bubagra no Tini hambai Yafarka Karan Kamono 2016 je BC election mase aboni pore chung nuka Chini High Court of case khamani pore orobo chung jai khaise gen bagai Supreme Court of Chini Bubagra case khamabai tini 18 tarik Supreme Court judgment omonodika je June mas BC election ni joto election counting joto pai June mas BC pai mare dai election commission amte heke order dikha abon bagino chung Bubagra no bele ni hambai kimbar karon bo personally rang khibiwi Chini dofani bagai omahai ei samung khlai tomani bagai tei norok nugui bankra Chini ADC election ni je general election abo to miano sakla dijaka abo joto bebak no grengjak Bubagra jodino Supreme Court case khayangkai ADC ni chongmari bo ngla khamu tei BC election ni bagai bo omahai order rok no hogla khamu kai Chini Bubagra no sung belai kheno hambai ma ya ribo kulmaya gawo to just kaisa chikonsa Chini Gonotontro ni kaisa Chini power se ojago kaising ojago Tripura nugui tongo Gonotontro Rashtontro krikahini Gonotontro se tabo khini chiri khogino tongo othoso je Gonotontro ni raida amok khlaije gya a Gonotontro no raida na manna bagai sing tini Supreme Court case ma khaiga Tripura saro busu khao kosto nangnani ko obahairo Gabon bagai Chini Bubagra tongma bagai no sing tini omahairo manai tongma bai Bubagra no hambai riwina tini ni or rally faimanjo khane Chini joto warriors somo sing hambai mario je amsukai kisa somoni bisingo sing tini osukai gathering ngui sing tini o hambai rally khlaiman bagai sudo simna block committee ya sara Tripura joto block committee no tini omahaike Bubagra no hambai rally laitongo kai chung sara Tripura ni joto Tripura sara no omno sara ni chung final ADC election chong mari 13 tarik ni jago hoyto tini 12 tarik ro khlaijak gane hi asa khayo otoba khlaikena kai 12 tarik je election ko chongbaring na thango ajago Chini Bubagra no gobang bud khai apply khlai jate o hani bosarok ni manthai sokthai ni kok sing saimana jat omo haike Bubagra no phandri tongdi ni ang jotto lukrong koinani musu chongmari to blaike gana bud phaiga bahai Tipra Motha ni khakte boba hai mane tiari khlaijak Tipra Motha joton tiar nornugui mana mia Chini sauto bomo haike baigreli ingka sing Chini West Tripura bomo haike baigreli ingka khoyo bahike ingka sipai jolo bahike ingka mia gonda tuisha bo ngui tongo mane omo haike baigreli agi sing asuk Tripura hasteo omo hai baigreli do mugia ko jeba be Chini Bubagra na hamjagoi nongkhor layo mane belai kheno hambai mario haisi gai noro last ko bonukna Chini 14 tarik edisio kumulungo jeba be borok nongkhor ka abo sudu duita district ni rally se kintu omo haingka mane ubuni rashtroti bodollo sara Tripura ni rally phansa asike khlaimaya abo rok nugui to mane singte tam sanaba sini ba sing sudu result simi na silai sing tini hambai rio mande omba kaisa sing tini bijoy utsob khaima haisi kai abono lukurok no tongkasang toninani jate kebo bai kebo tabula di Tripura sabai Tripura sa tabula di abo sing joto jakano sawi tongo Chini Bubagra social media sawi tongo ang bai thangmo tini norok no obono koinani sungo sing kebo no Chini Tripura sabai Tripura sa tabula di rana silai di tei sing final election Chini Bubagra no sing phan gobang riwino boxni rohna abo joto Tripura sa tabu ready ingka Pure report Chini Khorang.